Pozdrav youtuberi, pozdrav gameri i dobrodošli u još jednu epizodu Priča neke igrice u nekoliko minuta. Pošto znamo da GTA 6 neće izaći uskoro, Lucky Rockstar je najavio novu igricu koju jedva čekam da izađe, a to je Red Dead Redemption 2. Hajmo da vidimo šta se to dešavalo u prvom dijelu ove igrice. Glavna uloga je John Marston, zajedno sa svojom ženom Abigail i sinom Jackom Marstonom. Ono što je zanimljivo jeste da je ova igrica također smještena u GTA univerzum, s tim što se desila davne 1911. godine. Kako znamo da se desila u istom univerzumu? Tako što se u Franklinovoj kući nalazi knjiga Red Dead, koju je napisao vjerovatno Johnov sin Jack. Zapamtite tu knjigu jer ćemo je pomenuti na kraju. Hajmo da počnemo. John Marston je opaki kauboj koji je bio veliki razbojnik divljeg zapada. Radio je svakakve zajebancije sa svojim kaubojskim gangom, sve dok ga nije uhvatila Murija, koja mu otima sina i ženu kako bi ga ucijenili da pohapsi, pobije, kako god, ljude iz njegove bivše kaubojske mafije. John pristaje da obavi taj zadatak i kreće sa vozom na njegovog prvog bivšeg ortaka, Billa Williamsona, koji već sada posjetuje vlastitu mafiju. John odlučuje da iskoristi njihovo bivše prijateljstvo kako bi ga uhvatio. I prilazimo ono polako, znate, kao govori mu: "Hej prijatelju, kako si, šta se radi?" Poor John. Bill ga puca i tu je kraj igrice. Naravno, ljudi, šalim se. John se budi u kući jedne djevojke po imenu Bonnie, koja ga je pronašla na ulicu krvavog i ranjenog i odlučila da ga izliječi. Čak i unajmila i platila lokalnog doktora da mu pomogne i izvadi metke iz njega. Wow, čoveče, da li kod nas postoje ovako dobri ljudi? Ovdje kod nas bi to ostavili da crkneš na ulici sve i da zoveš pomoć. Ali da ne skrećemo sa teme. Marston se oporavlja i odlučuje se odužiti Boninoj porodici za pomoć tako što radi par zadataka za njih i posle toga se odlučuje osvetiti Billu. Ali pošto je Bill curica i ne smije se suočiti sa našim jakim Johnom, John traži pomoć od lokalnog šerifa da uhvate ili ubiju Billa Williamsona. Šerif zna da je Bill zao momak i dogovara se sa Johnom da će mu pomoći uhvatiti Billa ako on za njega odradi par misija. Tako i biva. Radimo par misija za njega, ubijamo par ljudi i dobijamo šerifovo poverenje. Dok je John radio za šerifa, upoznao je par ljudi koji mu pomažu da napadne gang od Billa, što im i uspjeva, ali znate kako je to sa Rockstarom. Isprebijani Billov kauboj nam daje loše vijesti, a to je da je Bill pobjegao za Meksiku. Pakujte kofere i idemo za Meksiku. U Meksiku John upoznaje još ključnih ljudi koji mu pomažu da konačno pronađe Billa. Bill se pokušao sakriti kod njihovog starog prijatelja Esquele, međutim John ih obojicu uspijeva riješiti. Bam. Jej, konačno smo oslobodili Johnovog sina i ženu. Šta, ne? Rockstar? Nismo? Naravno da ne. Murija ili ti Biro govori Johnu: No, imamo za tebe još jedan poslić. Preostao je još jedan kriminalac koga moraš koknuti ili ćemo mi koknuti tvog sina i ženu. John, jeli, nema izbora bez da krene po tog kriminalca po imenu Dutch. Posle nekoliko bezuspješnih pokušaja da ga uhvati, konačno mu polazi za rukom. Međutim, naš dragi Dutch ne želi da leži u ćorci, niti da bude ubijen od strane Johna, pa se samo ubija. Our time has passed, John. Jej, još jedna pobjeda za našeg Johna. Murija ili Biro konačno oslobađaju Johnovu ženu i sina i živjeli su srećno do kraja života. John je učio svog sina Jacka pravim vrijednostima života. Poslije nekog vremena, John šalje sina i ženu na put i govori im da će i on ubrzo krenuti za njima. Ali znate one murijake za koje je John svo ovo vrijeme radio? Upravo oni dolaze i lično uništavaju Johna. Njegov sin i žena dolaze i imaju šta da vide. Ovo je jedna jako tužna scena, možda jedna i od najtužnijih u čitavoj gaming industriji, ali Johnov sin nije bilo ko. Prije nego što je John umro, naučio je sina
kako da se puca i bori, što je njegov sin i iskoristio. Odrasta i konačno ubija tog šupka iz biroa. I to bi bilo to što se tiče ove priče. Kao što možete vidjeti, veoma je zanimljiva kao i svaka druga od Rockstara. Šta mislite, šta će se desiti u drugom dijelu Red Dead Redemptiona? Možda budemo igrali kao Johnov sin Jack? Nemamo pojma dok nam Rockstar ne da neke informacije. Također, molite se Bogu da ova igrica izađe za PC. Ako vam se svidio video, ostavite like, pišite predloge za druge priče, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Imate jedan veliki pozdrav! Ček. Da, znate za onu knjigu iz GTA 5? Tu knjigu je verovatno napisao Johnov sin kao posveta svome ocu. Vjerovatno. Imate jedan veliki pozdrav! You can ride all the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away.